дар факултети ҳуқуқшиносӣ донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон давраи аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат баргузор гардид. Дар озмуни мазкур беш аз 100 нафар донишҷӯёни факултет иштирок карданд. Ҳайати ҳакамон иборат аз устодони пуртаҷрибаи донишгоҳ интихоб гардида ба донишу малакаи иштирокчиён баҳогузорӣ карданд. موافق فرمایش رکتری دانشگاه دولتی حقوق بیزنس سیاست تاجیکستان دکتر علوم اقتصادی پروفسور شریفزاده مهمی مشاکیر دوره نهایی بین کافدرا و فاکولتت ها در داخل فاکولتت ها از سال 25 январ آغاز گردیده بود. تا امروز در 6 فاکولتت با فراگیری زیاده از 1200 دانشجو دوره نهایی فاکولتت ها برگزار گردید. از هر فاکولتت یک دسته در حیث 5 نفر و برای اشتراک در دوره جنبستی دانشگاه دولتی حقوق سیاست تاجیکستان 10 نفری پیشنهاد گردیدند. سنه 27 فوریه برای 3 فاکولتت دانشگاه و سنه 28 فوریه برای 3 فاکولتت باقیمانده دانشگاه دوره جنبستی این آزمون برگزار می‌گردد. тавре маълум аст ки 7 июли соли 2022 амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди эълони озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат бо мақсади арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик, омӯзишу амиқу ҳамаҷонибаи корномаҳои шоистаи ниёгони миллати тоҷик дар тӯли таърих, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ, таҳкими ҳофизаи таърихӣ ва ба ин васила шинохти нақши халқи кӯҳанбунёду фарҳангсолори тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният ки бо далелҳои раднопазир ва бо такя бо сарчашмаҳои илмию тарихӣ дар китоби мондагору пурарзиши академик Бобоҷон Ғафуров «Тоҷикон» ва дигар асарҳои тарихӣ инъикос ёфтааст. Ба ифтихори 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023 доир мегардад. من یکی از اشتراکچیان آزمون تاجیکان در آینه تاریخ می باشم. این آزمون در بین فاکولتت ها برگزار گردیده بود که خیلی به طور شفاف گذشته. در این آزمون دانشجویان زیاده از 100 نفر اشتراک نمودند که من نیز یکی از آنها می باشم. این آزمون از آن شهادت می‌دهد که باید هر یک دانشجو و شهروند جمهوری تاجیکستان از تاریخ نیاگان خود خبردار باشند و یکی از خدمت‌های شایان قهرمان جمهوری تاجیکستان باباجان غفوروف که کتاب خود اثر تاجیکان را به تب رسانیده است که آن شهادتگری خلق و ملت گذشتگان ما می باشد و این کتاب شناسنامه ملت ما نیز می باشد. даври аввали озмуни мазкур дар байни ҳамаи факултетҳои донишгоҳ гузаронида шуда ғолибон ба даври донишгоҳӣ рохат мегиранд. Баргузории озмуни мазкур дар дигар факултетҳои донишгоҳ ба нақша гирифта шудааст. Ҳамчунин омодагии донишҷӯён, омӯзгорон, докторантон ва аспирантон ба ин озмуни мазкур идома дорад. Тибқи иттилои масъулин ҳар ҳафта рӯзҳои муайян ҳамаи иштирокчиёни факултетҳо даъват карда шуда тибқи он супоришҳое ки аз ҷониби муовини ректор оид ба илму инноватсия устодоне ки ба факултет вобаста карда шудаанд саволу ҷавоб ва гузаронидани викторинаю ташкили мизи мудаввар ҷиҳати дар сатҳи баланд гузаронидани ин озмун омодагӣ дида истодаанд.